Ассаламу алейкум, урметли серджилер, Милли телеканалын эфирінде стратегия развития программасы диққатыңызға авалей етіле. Ахмеджеті Қырым татар театр 100 елдан зияде фаалиет көстере. Бұл мойсесет Қырым үшін уникаль варлық дегел. Бұл дүния yüzінде бар олған екене Қырым татар театрыдыр. Әлбетте сүргінлік елларында милли театрымыз өз фаалиетіні тоқтатты. Ама Қырым татарлар күтлеви суретте ватанымызға апдейт олғанда, бұл театрымыз аман-аман өз ішіні яңыдан тіклемеге башлады. Хусусан 1989 сенесі милли театрымыз ғайрыдан тіклену деврі башланды. Бұл ежан толы вақытта анда чоқысы белі артистлеріміз ішлеп башлады. Олардан бірісі Зарема Билялова. Айны бұл ханым бүгінгі яйнымыздың мұсафыры Қырым татар академик музыкалы драма театрының баш режиссері Зарема Билялова. Селам алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селам. Сау болыңыз, теклиф еттіңіз, мен де келдім. Çok sağ olunuz, bizni kırmadınız ve yayınımızı yaraştırasınız inşallah. Sağ olunuz. Zarema Hanım, bu sene Kırım Tatar Akademik Muzikalı Drama Teatr yanıdan faaliyet gösterip başlanğanından 30 yıl tola. Aytıp geçkenimiz gibi siz en başından anda çalışasınız. İcadi yolunuz nasıl başlandı? Teatr sanatına nasıl siz sevginiz peyda oldu? Ne için tamam bu yönelişini siz seçtiniz? Çok yıllar geçti endi, 30 yıl. Ama ben aleda o günü hatırlayayım ve bazı bir günleri düşümde de göreyim. Çünkü benim için bu nasıl diyeyim yaşayışım aylandı. Ben Novorossiysk şehrinde yaşaydım ve anam, tizelerim, eşittiler anda bizde konşu olarak Akim Cemilov degen bir insan, belli bir baletmeisterimiz yaşadı. O aytkan edi, teatr açıla dep konkurs olacak Ahmetçik şehrinde. Son anam ve tizelerim жылышtılar, ayttılar, Zarema sana anda gitmek gerek dediler. Nasıl diyeyim, nasıl gideceğim? Ben daha okuyayım. Ben o vaxtta Krasnodar şehrinde İnstitut Kultura ikinci kurstaydım. Bir şey olmaz, var özünü bu ciddi göster dedi. Sındım bak dediler. Ben de kettim. Gelsem, büyük bir konkurs, çok insanlar geldiler. Birinci sefer yüreğim fesfelene çünkü öz toprağımızga ayağım bastı ve birinci sefer o kadar Kırım Tatar yaş kızlar, yigitler, hepsi dülber, nasıl diyeyim, talantlı, pek istidatlı insanlar. Elbette sanağa çıktım. O vakit komissiya var edi, başında Novikov, Rus teatrının o vakit direktörü Hudruka edi. Son, söyleğiniz, soyadınız. Ben de ayttım, soyadımını. Ne yapma biliriz? Erşi. Nasıl erşi? Yırlamağa bilem, oynamağa bilem. Laf etmege bilem, sanadan dedim. Çünkü zenatım öyle. Endi o adımlar ettim bu zenatka. Yaşı gösteriniz. Aydı yırladım, aydı oynadım, şiir okudum. Stop, gerek mi? Sağ olunuz dedi. Nasıl sağ olunuz? Ben daha mına şiir Kırım Tatar tilinde hazırladım dedim. Yok, gerek mi? Gelişmedim, ben belledim. Ama son spisklarda özümünü gördüm. Buna böyle, nasıl diyeyim, Allah kısmet etti, teatr sokaklarını görmege. O vakit biz Rus teatrda filial var edi, anda o sanağa çıktım. Elbette birinci günlerden Ahmetçik şehrini pek beğendim. Çünkü o vakitleri şimdi güzelleşti. O vakitleri öyle bir güzel şehir degiledi. Ama nechundur men duydum bu bizim toprağımız, vatan kokusu, vatan sedası demekten meni ruhlandı. Bu ayrı sevgiyi. Doğrusu. 19 yaşındaydım ben o vaxtlar. Maşallah pek gençtiniz ama pek istidatlıydınız. Bu bizni pek kuvandırab, bizim vatandaşlarımız arasında böyle istidatlı insanlar var diyeyim.
Сақ олыңыз, ама мен белесем, маңа да чоқ елар огредмеге керек бұ зенатқа, чүнки актер зенаты, режиссер зенаты бұтын омыр кечіп кете, ама сен дуймасын, саңа аз ола. Үлкі мен бұл рөліні да güzel жей ойнамаға мүмкін еді десем, оз-өзіме айтайым. Білесіңіз, Зарима ханым, мен білесем, бір инсан өз üzerinde çalışmak керек, öyle mi? Ondan son biz tek belli bir muvaffakiyetlerge erişip olurmuz. Зарима ханым, білеміз ki siz bu kaç yıl devamında енді çalışasınız teatrda ve tahmin 30 rol icra ettiniz. Siz bu rollerini icra etkende sizin nasıl duygular kaplap ala acaba деген sual bizni meraklandıra. Білесіз ме, 30 роль арасында ең бірінші роль бұл 89 сенесінде 1990 сенесінде премьера шықты «Арзы қыз» деген спектакліміз. Çok insanlar yardım ettiler, çünkü biz pek böyle istidatlı değildik. Sanada adım atmağa çok insanlar yardım etti. O zamanları, o vaxtları elbette çok duygum. Çünkü halkımız keliydi premyera spektaklge, biz anlamaydık nasıl, öyle bir ruhumuz көтеріледі. Çünkü insanların, bizim seyircilerimizini көргенде, bizim de көз yaşımız akaydı ve seyircilerimizin de. O duyguların sözlerinden aytıp da olamam. O vaxtları. Ama ket-kete yıllar da yanı roller geliydi. Elbette teatrımız büyüklaştı. İstidatlı oldu. Zemanevi spektakller koyuldu. Men belesem, mına Shakespeare'nin Macbeth koyganda teatrımızın yanı yaşayışı başlandı. Çünkü biz gerçekten de bu spektaklden profesyonel teatr saylanıp başladık. Yarı dünyanı aylanıp çıktık. Elbette buna çok insanlar kol tuttular, yardım ettiler. Hem de çet memleketlerge barganda gerçekten de insanlar bizge bakıp, mına nasıl Kırım Tatarlar ekenler, bu dülber halk, bu nasıl diyeyim, çok bilgen halk, çok tarih geçken halk. Duygular çok. Onu aytıp olamam. Siz bunu canlandırasınız, özünden geçirdiniz, öyle mi? Doğru, doğru. Ve bu sonki spektakl hakkında aytkanınız, bu böyle bir teatrımızını yanı bir seviyeye çıkardı. Doğru. Bu da pek güzel. Aktör olarak ilk işiniz bu Arzı Kız sanalaştırmasıydı. Anlağanım gibi. Siz teatr açılığında aytasınız? Evet, evet. Elbette. Kırım Tatar Teatrı til, tarih ve urf adetlerimizin saklayıcısıdır. Sizce teatr bu vazifeni yerine getire mi? Elbette getire. Çünkü çok spektakller koyula bu folklor. Konsert programmalarımız ola. Son spektakllerde, çoksa spektakllerde ana tilimizde geçe ve anda halkımızın ruhu, halkımızın adetleri gösterine. Elbette men belesem teatr bu şeyde büyük bir iş gösteriyor. Men de öyle bileyim, çünkü benim dostlarım, tanışlarım Kırım Tatar Teatrı'na barıp andaki sanalaştırmalarını gözetkende, ondan son aytalar ki men andan tilimizni öğreneyim. Bilgenler ise men özümün til seviyesini teşkiriyim. Ama evvelleri bizim Kırım Tatar halkı vatanımızga endi kayttanda onlar da böyle bir tilimizge aç ediler, öyle mi? Ve bu teatrımızga barıp Kırım Tatar teatrında milli muhit yaşagаны onlarını o kadar kuvandırdı ki menimce ve bu onlar tilini aşagan gibi oldular. Lezzetini duydular, öyle mi?
Ойле, ама мен белесем тіліні да öğrenmek ve öğrenmek керек. Бізде профессионал актерлар олып, режиссерлар олып, мен белесем тіл, білесіз ме, çok yıllar geçti. Çok zemani vaqt geçti. Evet. Elbette öyle taqdirimiz öyle. Ama men bilesem bizim halkımız Allah'ını en sevimli kullarımız biz. İnşallah. Çünkü ömrümüz, yaşayışımız ağır geçe. Ama men inanam halkımız tilini, adetlerimizni saklap, kene de yanı yaşayış ruhlanır men bilesem. Evet, mutlaka. Allah böyle bir çalışkan kullarını seviyor ve bizim halkımız öyle kullardan biridir. Çünkü talant o işsiz yok olup gider. Evet. Talantın yıllarla alıp geçmek bu büyük bir iş. Bazı bir sebeplerden teatrның böyle bir yanı devir başlandı. Öyle mi? Anda endi daha gençler çalışı başladı. Doğru. Çok yaşlarında çalışan. Siz onların tecrübenizle paylaşasınız mı? Onlara böyle bir doğru yolda gösteresiniz mi? Bilgenimiz gösteremiz elbette. Yazık ki bana 30 yıl geçti. Ama niçindir bilmeyeyim, yaşlarımız bu sanat zenatını, aktörlük zenatını çok okuyup kemediler. Çünkü ben bilesem bu hükümetin probleması, hükümet yardım etmek gerek. Bana men teatrga kelgende menen beraber teatral bir kurs açıldı. Elbette hocalarımız, Rus hocalarımız edi ama hala da hatırlayımız onlarını. Antonina Ivanovna Жукова. Tek studentlerge değil de bizge de çok bilgi bildirdi men bilesem. Şimdi de gerek buna böyle aktörlük kurslarını açmağa. Kırım Tatar kurs olsun. Pek güzel ve bu yaşlarda da böyle bir alışkanlıklarını inkişaf eder. Doğru. Teatrga kelgen er bir aktör артından bir nesil seyirci keli, öyle mi? Eğer seyirciler hakkında laf etsek, sanalaştırmalardan belki göredirsiniz, anda ziyaretçiler arasında yaşlar mı daha çok geliyor? Ya da böyle bir kıvamına yetken, ondan son esli başlı vatandaşlarımız geliyor? Sonki spektakllerge kelgen seyirciler men zalda mahsus oturam, bakam ya da topeden kayda звук свет rejissörlardan oturganda. Böyle son seyirciler jığılışkanda holda выставкамызны bakanda men de onların ardından nasıl diyeyim seyir edip oturam. Pek kuvanam yaşlarımız gelip başladı. En güzel. Çünkü yaşlarımızga bilesiz mi toylarımız çok, restoranlarımız çok, bilmeyeyim ama bundan da men bilesem endi bezip başladık. Evet. Çünkü anda insanın ruhu osmi. Buna tiyatr baksan ya da konsert gelip baksan ondan ruhun osi. Ondan nasıl diyeyim? Toy adetleri böyle bir belli endi nasıl geçecek, öyle mi? Konsert programması ise böyle bir ayrı hazırlık alıp barıla, teatrda sanalaştırmada yanı böyle bir dünya hazırlana, öyle mi? Ondan biz medeniyetimizge da böyle bir ziyade alamız. Doğru. Ve bunun bizim bedi sahasına sevgimiz arta. Sevgimiz arta elbette. Toylar ama halkımızga da aytmağa isteyeyim. Utanmağınız teatrga kelmege. Çünkü teatrga kelseniz, siz büyük bir yaşayışın kokusunu duyarsınız, men bilesem. Buna böyle fikrim var. Zarema Hanım, siz endi istidatlı, tecrübeli aktyorsınız. Sizce Kırım Tatar aktörü nasıl olmalı? Kırım Tatar aktörü? Aktör nasıl diyeyim?
Бұл Қырым татар яда рус миллеттен, яда бір Кавказ миллеттен актерлік зенаты бұл бір. Актер насыл олмалы? Бұл теміз көңілі инсан біріншіден. Ама ана бабаларыны урмет еткен инсан. Бұл инсан чоқ оқымақ ве яшайышқа оқывға тоймамақ керек. Насыл дейім, яшайыш севген бір инсан. Самими. Самими, doğru. Зарема ханым, білеміз ке сіз концертлеріні де алып бара едіңіз, ама бұнен берабер сіз оларыны да тешкіл етедіңіз. Бұл демек ола ке, сіз бөлі бір тешкілі меселелерден пек ұстын оласыңыз. Сіздің фикіріңіз же, насыл бөлі бір темеллерге эсасланып, милли актерлық бөлі бір мектебіні құрмақ керек, яда курсларыны сіз шынды да айтып кештіңіз. Білесіз ма, мен білесем ойлайм мектеплер, актерлық мектеплер, театр янда олмақ керек. Біз шымды сечім яптық, яңы яш актерлар келді, инсанлар, актерлық инсаны да, зенаты оларда да жоқ. Ама, насыл дейім, талантлары бар. Шының үшін о театр ішінде олмақ керек. Оларыны угретмек керек. Угретмек керек. Бізде чоқ актерлар бар, режиссерлар, кем бұл зенатны угретмеге мүмкін аққы бар. Бұл бізде Алия Тимиркаяева чалыша о институтта да угретеді студентлерін. Ильмар Аблаев режиссеріміз. Рифат Сейтаблаев чоқ еллар чалышып, о да енді насыл дейім толды. О инсанларының ойле бір потребность. Ихтияжы. Ихтияжы бар, бұл білгілеріні бермек кереклер. Пайлашалар. Пек güzel. Зарема ханым, біз айтып кешкеніміз кебі, сіз біздің милли театрымызды ilk күндерінден берлеу чалышасыңыз, ама білеміз ке сіз 2 жылға қадар өз фәалиетіңізді тоқтаттыңыз. Бұл да чоқа сүрмеді. Сіздің бөлі бір актерлық ве театрге севгіңіз ұстын шықты ве сіз қайттыңыз. Сіз яңы нефес алып келдіңіз мұ? Тариф етіңіз. Doğru. Білесіз мұ, инсан ойле бір, адам ойле бір инсан, бұтын өмір бірші қыдыра театр, мен белесем, мен безмедім театрден, жоқ. Yorulmadım, жоқ. Мен беледім, уақыт кеткен вақытлары мен өзімі толдырмаға да істедім. Емде, насыл дейім, санатшылар малеви тарафындан sıkıntılar ola біледі. Elbette мен 2 балам бар. Шының үшін мен бұл дүнияда өзімні башқа бір ерлерде қыдырып башладым. Ама білесіз ма, ойле бір несілге келдім, ойле бір сөзге келдім. Инсан өз зенатынан пара қазанмақ керек. Өз зенатынан өтмек ашамақ керек. Чүнки егер Алла саңа бұл зенатны берді, шының үшін сен башқа бір зенатта Устын çıkamayacağın. Yok. Талантливый человек бывает талантлив во всем. Evet. Rus sözü var. Ama еппір бұл театр нефесі маңа етмеді. Шының үшін мен қайтып келдім. Ве яңыдан çalışып башладым. Пек сағындырды мені театр, шының үшін қайтып келді. Зарема ханым, мен білесем, біздің бөлі бір ішлеріміз бір араға келгенде бензейлер. Ойлем, біз телевизион сасы, театр, бөлі бір ижади yönelişi бірдір. Mesela olarak biz haberlerde çalışkanda canlı yayında anda böyle bir meraklı vakalar olan suflörün gayip olmak mümkün, ışık söndürüle. Ondan sonra sen ışık verilgen son endi bu vakittan başlap işini devam etmek gereksin. Bu gibi vakalar olan. Sizde teatrda böyle bir force majorlar olalar mı? Elbette olalar. Nasıl siz ondan çıkasınız? Nasıl çıkamız?
шынды мен бір өнер айтайым сізге. Бір заманларда Евленув, жоқ, Евленув ғалба спектаклі қойылған еді. Анда оппадақтан штанкетамыз түшті. Мен о штанкетаның үстінде асылы турайды перделер. Мен о перде артында сақланып турайдым. Оппадақтан штанкет түшті. Мен бойле қалдым ачық-ачықча, сейіржілер бақалар қайдан болды, не олды. Мен де, насыл дейім, көстермей, волнение, или как это, не проявить. Жанланмайып, бір па еттім дүлбер, ве ойын оларақ кеттім санадан. Ойле бір вахиялар олалар. Вазиетні құртардыңыз бойле. Құртардым, өз жесіме. Зарема ханым, сіз бір чоқ тарафлы рағбетлі актерсыңыз. Білеміз, сіз да ерлайсыңыз. Бұл ақта бізге тариф етіңіз, лөтфен. Эвелері пек яқшы ерлайдым, ама шынды де ерламаға авеслігім бар. Әлбетте бір вақия шықса, әлбетте ерлайым. Ама çok sevdi yırlayım şimdi. Çünkü organizasyon repetitsiya vaxtında, rejissörlük yapkan vaxtda yırlayım, aktörlarga göstereyim. Çünkü nasıl duygularla yırlamak gerek, men bilesem. Elbette sevimli yırlarımız var. Hem de mına aile жылышқанда, Зарема yırlasa бізге yırlayым. Сізді бөлі бірді sıcak мұйыт яратыла, ойлемін. Зарема ханым, яш несіл büyüklerden örnek ала. Bu ойле келді, ойледі devam etmekte. Bizim atalarımız артынан бізге бөлі бір çok сөздеріні қалдырды. Сіз өмір бойы халық ағыз яратыжылығындан, аталар сөздерінден бөлі бір файдаланып, яда өміріңізден бөлі бір емин олғаныңыз аталар сөздеріні қатырлайсыңыз мұ? Қатырлайым. Mesela olarak siz ayттыңыз, gerçekten de öyle yaxşılık yap da denizge at. Denizge bırak. Hem de bilesiniz mi, dünya yaşayışta öyle atalar sözleri çok sağına geliyor. Evet. Baş yasın көз көре дейміз. Зарема ханым, сіздің айры шақыз olarak аятқа планларыңыз nasıl? Аятқа планларымыз. Elbette benim planlarım çok. Ama nasıl diyeyim? Yaş olğanda amına büyük bir ev isteyeyim, güzel bir araba isteyeyim, maşina isteyeyim. Öyle bir planlarım var idi. Şimdi ise yıllar boyunca anlayayım. Bu bir şey değil. Şimdi bütün hayat planlarım benim teatrından bağlı. Çünkü ben pek sevem öz zanatımı. Men pek sevem özüm kollegalarımı, işdaşçılarımı. Bütün planlarımız, biz bazı bir günleri işe gelem, direktörümüzden kahve içemiz. Başta saat 9'da son başlayımız çalışmağa. Mecide Caferovna menden soray, son nasıl Zarema, işler nasıl? Men öz işimni aytmayım ona. Çünkü öz işim artta kala. Men başlayayım teatr hakkında laf etmeye. O da beni bütünlüğü kol berem ona. Çünkü bu hanım çoktan bizde teatrda çalışa, ama bilesiniz mi, direktör olarak, ama o da jadi insan. Anlay. Biz onunla başlayıq, rejissörlük hakkında men onunla sovetleşem, söyleyeyim ona, aytam öz fikirlerimni, o da bana kol tuta. Öyle bir son kitemiz, men öz işimden uğraşam, o özün işinden anlap da olamayım, saat 6 ola evge gitmek gerek. Evge de kelsem, bana ballarım ayta, ana, sen evge geldin, yeter endi teatr hakkında laf etmeye. Mına böyle bir hastalıkka uğradım desem de olur. Şunun için benim planlarım, bilesiniz mi, men pek isteyim ki,
Қайдан да білеміз біз. Яшайш ойле бір, бүгін біз бармыз, ярын біз жоқмыз. Ама театр, халқымыздың театры, о кетмек керек. О гурурленмек керек. О да güzelleşmek керек. Да çok spektakller, güzel spektakller қойылмақ керек. Яқшы олыр еді ки, яңы бір дүлбер, бұйық бір театр құрып олсамыз. Иншалла, о да olur. Çok güzel еді. Бұл ең бұйық арзым. Алла ярдымчы болсын, о да амелге кешірілер, иншалла. Зарема ханым, çok sağ olunuz, келіп, бізіні қувандырдыңыз, студиямызны яраштырдыңыз, ве мирақлы сөбетіні бізге бағышладыңыз. Сіз де çok sağ olunuz, пек мен ұнадым сізнен бүгін konuşmaға. Алла разы болсын. Sağ olun. Иште үрметлі телесерджелер насыл хулясаға келе білеміз. Аллах берген ер күннің қадіріне етмелеміз. Ондан ғайры етрафымызда бар олған неметлер үшін Аллаха тешекүр өптіп, яңы нефесіле аятымызны девам етмек керекміз. Оның үшін келіңіз бераберлікте ана тілімізні, урфадетлерімізні ве умумен алғанда милли мұйтымызны яшаттырмаға девам етейік. Бүгін біздің программамыз соңына етті. Мен сізге қайырлы ақшамлар тілейм. Эфирде көрішмек үзре сағлықнен қалыңыз.